Početkom decembra se pojavila vest o ruskim trupama na granici sa Ukrajinom. Zapadni krugovi su upozoravali na invaziju. Upozorenja su se obistinila krajem februara kad su ruske trupe prešle granicu. Russian military vehicles, including tanks, entering Ukraine. The invasion, the attack that Russia promised would never happen, has now started. The country is being attacked from all directions. Nekoliko sati nakon što je počela invazija usred noći i odnela prve žrtve, predsjednik Zelenski se pojavio na televiziji. Ne samo da bi se obratio građanima Ukrajine, nego i građanima Rusije. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. Mi delimo granicu od preko 2000 km. Duž te granice vaše trupe su bile postavljene. Nekih oko 200.000 vojnika. Vaše rukovodstvo je odobrilo da krenu na nas, na teritoriju druge države. И этот шаг Ovaj korak je početak velikog rata na evropskom kontinentu. Russia again warned its nuclear forces were on high alert. Several cities were hit in residential areas, resulting in dozens of civilian deaths. Big explosions taking place in Kiev right now. People here are going to be waking up to a very different country than the one they went to sleep in. We are getting just non-stop reports of attacks and Russian strikes from all across the country. Ovo je kako je počelo, ono što se zove rat sa najviše posljedica od Drugog svjetskog rata. Prikriveni rat za spašavanje, opravdan kao operacija za denacifikaciju zemlje. Rusija je ušla sa svih strana, zauzimajući brzo, uglavnom ruralne oblasti, i polako se približavala velikim gradovima. The country is being attacked from all directions. Some of those Russian troops are heading here to the capital. Uz tenkovi i trupe koje je poslala kopnom, Rusija je također otvorila vatru raketama na ciljeve širom zemlje. This has come out of nowhere. Who resist? Oh, I tell you what, I just heard a big bang right here. The invasion, the attack that Russia promised would never happen, has now started. People who live in Kyiv are sleeping in underground subway stations. It's the only place they feel safe. People are adjusting to this new reality of living in a country now at war. Ukrajinci u skloništima i na zapadnim granicama zemlje, tražeći sigurnost. Others are taking trains to the west to get out of the country. They are fleeing into neighboring countries like Moldova, Romania, and Poland. At the city's central train station, a frantic dash as people try to escape.